الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, haray meɗen yewta on ɗo fii ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagiri en kon. haray ɗum ko honɗum woni ɗum ko l'islam. haray en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en julɓe ko nemniri en kay nema l'islam, tawata koye hoore ɗum ɗo woni ko jibina ɗen mawɓe meɗen jibini en hoore lawol islam. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintigi en hoore lawol islam. haray komi yewtata on ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko fii o ngol laawol ngol jokkuɗen ɗo hino wi'e laawol kisal. haray o site internet ɗo inchallah, haray o suɓanama nde inde ɗo. en toriki Allah kala yurniɗo oɗo ma ɓe wonɓe saabu ha ɗum ɗo ɓe sukaɓe men jokkanɓe fi ngol laawol ɗo, fiino l'islam wawata sakitorade, fiino yimɓe ɓe wawata hisirde daɗira. tenɗini wonɓe nder leyɗe Europe, wonɓe ha Amérique, wonɓe ha Australie, kaɓe woniri o e nder aduna on. haray si ɓe jokki ngol laawol ɗo, ɓe ƴeewi ko woni e nder ngol laawol kisal ɗo, inchallahu haray hiɗen tañƴinaniɓe hisugol daɗugol, ɓe daɗa aduna, ɓe daɗoya lakara. haray ko woni fandunde objectif e haray o site internet ɗo, ngol laawol ɗo, haray ko fi waɗugol ton honɗum yewtireji l'islam, waajuji l'islam, kala ko annduɗa wona e saabu daɗa yiite jahannama, daɗa boneji aduna, laawoɗa cheytane, heɓoya jannatul firdausil ala. haray ko ɗum woni ko waɗete e ngol laawol ɗo no wiye laawol kisal. haray ko honɗum watte ɗo, ino waɗe ɗo yewtereji karamokoɓe meɗen tedduɓe, hara ko teddirɓe l'islam, wanowa homɓe hono docteur Mouhamadou Wuri Bari, yo Allah hon ɓoynoɓe hoore gurdam, wano oustaz Mouhamad Tayyib Ba, wano cheikh Hafiziou Sow e sifa ɓeɗo, oustaz Alhasan Sow, sifa wanowa ɓeɗo fuu e hutubaji maɓɓe e waajuji maɓɓe. ɗen tori kadi mo ɓe kadi ka heɓi yewtere, hara ko yewtere wondunde e nafa, wonande saabu ko jamma on daɗi, wonande saabu ko jamma on hisi. haray meɗen toriɓe yoɓe jokkodira e amen, ɓe jokkodira e ɓe sukaɓe ɗo, ha nde yewtere o nde wawe yowede, hara nde wawa wonande on tigi sadaka to jaariya, sadaka ilowo nafayɗo mo e gurdam makko e mawo mayde makko. haray ko ɗum ɗo falnoɗen ɓanginde haray e ngol laawol ɗo. en torike subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu ngol laawol ɗo wano ngol nodditirano laawol kisal, ko hisinta en, hisina kadi ɓe wonɓe darade, fiino ɗum ɗo wawata sakitorade. mo heɓi toon kadi kala wawunde nafoore, wano firo alqur'ana, ma ɗum wano gimɗi pulal ko wawata nafitorde, ko yowdiri e aadaji men ɗin, e fine tawaji men ɗin, e pine men ɗen, hara wawa e nafude, nafa en, nafa ɓiɓɓe meɗen e ɓeygureji meɗen, nafa julɓe ɓen fof, kala ka on ti wawi wontirde hoore aduna on. haray meɗen torimo yo jokkodire amen, o jokkodira e ɓe ceernoɓe kadi no wiye oustaz julde jooɗiɓe nder nagine, haray ɓen hino walliti moƴƴa, yo Allah on anditanɓe. haray si tawi ɗum ɗon kadi haray feƴƴi, ko torotoɗen Allah ko weltanagol ɓe sukaɓe ɗo, tawata ko sukaɓe hiɓe jooɗi e nder leyɗe Europe, kono ɓe darani ko Europe weeli kon, weeli foti on ga, ko ɓe jokki ko jokkugol iwtira ɓaawo ɓe karamokoɓe, kala ka ɓe waɗi yewtere l'islam, kala ka tummodiral waɗa, hara ko tummodiral fi diina, ɓe ƴetta ɗi yewtereji ɗon, ɓe yowa e hoore o YouTube ɗo, ɓe yowa e ngol laawol kisal ɗo, hara mo ɓe ka wawi wonude ɗon waway naftorde. haray ɓeɗo kadi en toranoɓe Allah, yo Allah tabbintinɓe hoore ngol laawol ɗo. haray ka angal julnugol, haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe inniri noon o sitɗo laawol kisal, yo Allah hisimɓe, hisina en, hisina ɓeygureji meɗen, hisina kala julɗo kam wawi wontirde hoore aduna o. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. en toriki Allah yo Allah waɗen en fof meɗen hara koye yimɓe hisuɓe, hisi kadi daɗi dandi ɓeygureji muɗen, yo Allah fottindi e ngal janna makko. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا